megalayapost.news. Kum kawai ka thong banlum banlang yaki kon samla baru ban kentiu yaki sap ki phong ki kon samla hagi kami le kai football karaj nong kerla mentaga singi kalayo ban play perdano ya kawai ke lempong ni le kai football kebla tip kum ka 10 aside football tournament bala pelong hamadan ni le kai ke snong dihal bangan bahap hakaraj nong kerla hagi than bernihat ya kini gelempung ilekai football awan man play pajba do ling do karaj nong kerla uba plang singi singkli kum kongsan bal la sakhi langru da kejinga don lang uba kendrowel lapang chairman ka sinjuk kirang ba snong banihat area ki rangba snong ki nongilam karaj bat kibe de ki rangba hakani gelempung ilekai bala pelong da karaj lawan ban shimenta hadu live pratili ki kinhon ilekai nagi snong bo prepare bat hakani ke singi play perda ki artili ki kinhon kata ka umling sport club bat ka dehal AFC kilalong ki kinhon ki bayakni ekanam job hagajing play perda ya kani ke tournament kejing ilekai kalong ke basmau tenat na kamanta jonga ban ya ka bangile sikiwe gi jaka ban penbun kam bat bende ikiwi ki jing sngo bah ki bomla ban ai ki jing mentoy rei habangi wan hang ne ni pen pau ya ki jing sngo kemen ban ya kemen lang nadu ki bahe ki belasan hadu ki kenthe ki kena ki kun samla bat ki hap ni beret te habang awan hakane ka snong di hal bagan na smokeman shibuna namar ba hakapor bangadang red ngalawan teng sene ngai kalong da kumwe pada kini gisni kalong balakiu bah kene kasnong pada bala yui atat kene kamanan football kalong gay jing smokeman ga bakraw ha kini gisni bangin yo ya kino kisnong kamdadon jing andre banyo kamanan football pat kalong gabae ki madan football kini gisngi banong kisnong ki batmai te thrai kan kham banyo madan football te tang kisnong ki bala kham slam ki bala dan ke jing ya smothu jumut ke jing renti asnong athau ki bala ya pe ya kbi ki bala ya pliat maha ki lala ban wanra ya kamadan football abang ai kene kamadan football ngahe kamen sim ban ngadap ke jing smokeman ke bakrau kumbala kren di wireng ba iong ba hakini gisni ibun ba kijing snew katang imla manlen kade kijing sisa ba kijing jele jeng jing snew hakini gisni kala pendu thia dodam kala pen plomar kijing mot kijing perkhat jong ayi kesem jong kasnong kathau wat hadu ya ke sarkar jela rukunju de namar kata ban light nek ni kijing snew ki bubun ki so tenat shibut man yo kum kene kijing ele kai football ban ya mare ban ya pen mix up ban yo ro ya takamet ka basat ka bakoy jong garaj no kala kane kijing stang dungi kade ka sis ka manukong bat kane kade ka running trophy ngin stang manusnem ya kane ka tournament kane katlong kajing persang kabarit jongi la kaliang karaj no kala namar kumene balong sakmat hagine kisngi ki kena samla jongi ki ngop hajing di ki babun khamtam kumla kren sakmat hakikiat udrox lane kiwe ijing potwaj ni kwa kum ki kon samla mapi baro bapi simkia ya kane kakam bat pinklet no ke basniu pinjit ya kapapa pinjit ya ka sport kumulong mene kin pinklet ya ke basniu ka sport agine ginti bamenta lane haji por ki bamenta kalong ka badon kam hadu kata ka sport kalong kalat ai kam ai jam hekene gisni kita kadang ngi ai knang beleng ngi ai knang ya ka inter dong ngi labdong tangki player lokal ngi angne nang bangila ketiulem kini ki player jongi bakin kiu saprang
nang bakin la ber compare lang bet kiwe ki player ki balakam kiu kane galong ka jingstang pin stang shwa nalaying suki pin kiu pin lekai seka district level naga district level seka state level naga state level seka national level hagine gisni ki bon ki sos pi gane gisni ki don ki ISL ki don ki we ki league bala pedim jam la benong la ni yokam yo jam kadai sya tetang kine ide masuk tu ba Meghalaya Post.news.